خاطی لوبای غم زده یوگن وریانت های وای رالیک خونه لند رفته است باتل کنی خیلی که صدام شانسی بریدن نداشت رالیک هم نداره برای کی نوی کاوجه اما که برش کویشون یا گلاب را چیکار داره که او مساجش میکنه مقصد ساز باشه غم زده باشه به نام الله من لوبای خیلی باوری دارم وایدا یا گنده رالیک دنم یاد اگر با تیم رپ باس میکنه доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани ришумӯи сар зиёду кам кардани вазн дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад дастафка ба ҳама шаҳрҳои русия дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор доранд рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. سلام علیکم صغیرها سلام علیکم برادرای ما بچه‌ها چما کسات اینجا خوبین چی حال دارین همان اشتیاقای خدام وقت ساز باشین این روز در برنامه ما حضور دارد دلیر شو چیکاری برای ساز خوب سلامتی نه سلام علیکم برادرها همان کسات سازین برای چی تم ساز باشین چیکار میکنی خدا ساز نکنه خلاصه برادرها امروز دلیر بچی اشوشینی پیش ما اومده که دینا بطلی کیرا پره روز بطلی فاویکا قطی صدام شو دیدک تماشا کرده صدام شوش نگو اکا شوش نگو صدام خیر قد صدام تماشا کرده بچی اشوشینی اومده چی گپ چپ داره کراچی ما موی نویابر دعوت دارم اکا دمو پاس وای و گفتم تا آخری اکتبر بطل دیگه کنم قطعی لوبای غم زده وقتا غم زده قطعی غم زده ای گفته یعنی کی ها مثال همون کلانوشون اکا کیه کلانوی غم زده کلانوشون کیه اون رالی گیوگین نه اون کلان تاوشون مقصد اون چیشون قطعی نه همی لوبای غم زده یکی اودیتوری زور داشته باشه برای که ما رو خیلی بطل کردگیم قریبا 20 پابیده داریم برای هم قدر هم کلاناشون من فکر میکنم یگان غمزده 20 پابیده نداره پابیده نداره پابیده دارن چی خیلی نه مقصد شوخی کردم ممکن عدد تداشت داشته رالیک بطل داره خودش قتیل هم ماستر پشتی هم انیق یا در کی گفت گو رالی گفت انیقه بو انیقش کنیم گفت که Москва да бояд зарабатывать ее, когда он организаторы мусор чекалистай. Ралик ҳамура жадорагане визит йоги ай микрофони. Ралик ҳамура жадора бояд да Москва қатилан мастер батл кунан ҳамура жадора. Короче, як ҷош галти микрофон мо намедонем. نه دیگه دانی هیلا فیلا گاریلا کراچی اگه جاش بدم دادم رالیک ویزفی کیرا بطلی قتیلان ماسترشون باید تشکیل شود در مسکو کدوم ارگانیزاتوری باید تشکیل شدن در مسکو همراهش دارن اگه که کیرا قتی یوگین اومد ویزفی رالیک قبول کرد اگه قتی یوگینم باید بطل میکرد گفت ما یکم درجه قتیل لند باید بطل کنم یوگین وریانت های یوگین نگفت یه جویا زنگ زدیم بیوتا یشا زنگ زدیم های گفت مایده کراچی مایده گفت مقصد اگه نخی بگیریم دلیر ایرالیک در کلام های موقتی خیلی داره مایده گفت خیلی قبوله گپ یوگینم ما اکا یک چی بگم بخشش باید گفتم ندارم هم که ما لنده گفتم وای گفت ما خیلی کارو درک ندارم مقصد مسکو میرم مقصد چیزی وای گفتن ما خواهی وای گفته استم ما روزی نمیشم اونقدر امو رالی کموش با فکرم شما را گفته که این قلسون مثلا وای گفت که ما روزی نمیشم اونقدر نه لین اوز یک کسامون کو گفت 25 تا ما را گفته استن من نگفته استم значит کانت از زیادتر کنه که من گفتم من نمیتونم اونقدر سون بوده دو برابر نه کو گفت مقصد ایده دو برابر یا وای گفت همون قناتی ها نمیرم همون قدر نمیارزه بود دو برابر اولیاس بسد با فکری ما ده نه که خیلی من نمیدونم رالیک چی کردگیه باید امرو تشکیل کنه رالیک گفت که من уже у организатора روزیشتگیه لنده بطل در کار نیست همیشه رای پشت خیلی کیزاسی نیمو
Ленда батл дар кор нест карочи Ленда. Вай ралик хунай Ленд рафтеста батл кни. Мақсад вайда дар кор нест бояд мақсад ралик дар кора мегам қамтиян мебрум. Ус чизе ки шон ралик шон гуфтеста ма рӯзи намешам қадам мегам. Мада чӣ дар агар ҳамин батл шава хай акма медонмо бо я бургам пирсимад овоз дар ки метӣ вай чӣ хеле ки Саддам шанси буридан надошт раликам надора. чиба надора барои Ленд сахта ҳама дабит версусам сахта. ралик систай ралик сахта не ки Ленд хайр бо сахтара. фаҳмо ралик ҳама намегум стай сахта не ки Ленд бо сахта айда. бачаҳако хотиррасон мекунем ки 10 октябрда батли нави кемси қатъи рейкл мегзарад дар рейкл мезаниш амро ма президани бидум овоз дар рейкла чиба барои ки вай версусай зур мекуна. навик чӣ навик козине навик чӣ хел сахтай охи шнапс да дидем ака хай мумкин бо аюда зуртар тайёр кунам бо не вай ози ози бисёр овозора не ки рейкл дадоисан бачо барои ки навик авже ама ай бовариш бро як навик визифта қабул кунам ки навик мекунам қатӣ темболе уна я гап да батл тра гуфтаги ай қатъи навик батл мекунӣ я визифта да навик ба худо навик ралик рейкл окей йоген любойшон да дазл бо чӣ ном дора ятага қатишон аст кеш кеш чиба кеш мегам мара ханда мегира кеш ҳайвонаи сағира бачаи зура медонам хулоса хайна комрон ном дора беҳрӯз ном дора қихча комрон мега рӯш сиёҳ хулоса визифи ки далер шуд дар ғамзадо мақсад ғамзада гуфта акам муре пӯи ӯшиқӣ мехонам бачаҳо амура баргард мегам туи муборакхона да визиф исмаил қабул кунам негай ғамзадо ҳарлиҳо қабул кунам бахашо чор хондагия туи муборак эва ғамзадора гуфтам ака баё мақсад слишкин везеви ва нахондаям фаҳмо ман уже тра фаҳмидем хай ты хеле прямо наметони ягон кас зай хеле гуфтум куина ҳамиё ғайри ё ягон кас як қабул кунам бисёра ку рачкои шон да визиф кия рачкои шон як гала врачка дора ку массажиш мекунад массажникои шон да ман намедонам ба худо киян во хай шумо реперен хитон медонен ман просто организаторӣ мекунам мисол ташкил куниш ба калаи май биене ма беушан любой батл мебрум ами шуморо мерасм биен як бор хитона дар рӯи хитон бикашам мақсад ганда жилани дорум ки қатъия ғамзада буром ака безор шидам қатъи зур не ки мешава ки хеле хай акира бо навика президент дар кораи мақсад ози навика визит доди рӯзи батлеш бо онҷа чахчах кунад атвеча битад хеле яъни можно ай ахири батл да ғайри ё ғайри одамое ки ном гирифт боша ягон мақсад ягон одаме ки аудиторияш соз боша хеле шумо хеле одамое ки қабул мекунам пира яка мақсад соз боша ғамзада боша фаҳмо кашида шава ака тай нигеро метарсӣ не авайёра ман мебурам чӣ мегӯ намедонам чӣ мо хеле худмон ба худмон соз мегирем рали ки навик нестем рейкл нави ғамзада ба ғамзада чап шидем мақсад мо созем ба худмон ака аз ғамзада туғри намегирем ту нигерия дар рейп ман нигерам дар рейп даёта ая бағарга метарсӣ торики метарсум як биё хайна бачаҳо ина боша бо ягон одам дигар ману аму гарила мара биёман бачако аз кола нахрени дуруға и просто футболка и реклама нест чеша бе амро хира мекунем мақсад навиштарам шида доро гарила бизанем карочи гарила ҳастай реклама шакашмода батли рекл кира спонсори кардестан гарила агане раҳмат мегем ба гарила ки дар хеле вақто тоқамо наемонанд бачаҳо ин авизи фақабул кунем ман мехоҳам ки сраза баъди ки қабул куна ака ман эфро ягон сағираи бо нормални қабул кунам ки батл зур бигзара чӣ хел батли Саддам қатъи фаве гузашт буд не мақсад тараф зур шава мегум охи ман амора гуфтестам иҷо фаве дем нака тамом Саддам чӣ Саддам не
اینجا فاویک مقصدم اون یک سادام بود ویزیفیتاتر نبروی کی خاطی سادام نه بخدا چی با یکم بلوگر دیگه که ویزیفی رپ بوده یگان بلاگر کی اسمت اسلام گانجی خیلی نمیرسیم دیگه برادر بیا بچه ها یکم کسی باشه مرحمت قبول یگان سخت باشه مقصد اخیر سخت باوری داشته باشه که وقتا بزه بکنم نیتاد میکنم وقتا سویتو تا میکشم نکا یکی ببرد چی میخوای نگلا باوری سخت داری باوری دارم سو رالیک ببروی ناویک ببروی ریکل ببروی من باوری دارم که سویتو تایری شش میکشم به نام الله من لبای خیلی باوری دارم وایدا این قسم خود استم و لبای خیلی باوری دارم نه قطعی یا گنده چی گفتن یا گنده گفت ما نزنگ زنگ و گودک کهیو من نه در همینجا قسم بخیرم اگر یا گنده بای تیم دیگر ریب نمیخونم باتل نمیبرم واپشه نه اگر نمی یا گنده ما بای تیم مرده گوری اوه گام یا نده گنده رالیک دنم یا اگر بای تیم ریپا باس میکنم نه رالیک کنم قسم خودم بگم نه که اگر ما اون بای دادم ما باس میکنم ریپا خیلی فکری تای با میبینیم نه که ما با این وعده دادستم که مقصد اگر ما برم آدم زنده ما بالابال میشم اگر بای تیم وایده بای بودی ها اوه نه که خیلی نمیدونم ما چی گفتن هم تو از من اگه گفتم میگن که پشتی گرفته سای خیلی وجود خیلی خیلی کردی ما چی گفتن یا رالیکس برای که من صد من میدونم که وای سخته نه که من 100% باوری دارم میزنم ورا تمام بچه‌ها کویا یگان نرمالی صغیره ایو طرفو باشه های بگن ویزیفی دلش رو قبول کنین چخ کنین در حیات بعدی تو ندارم در حیات شون تون ببینم شون تون ببینم نخونم تو این برا سر زبادی ایر عروسش که اگنیز با فکرم سر زبادی باتلی سلتاش که من که اولا ست وای پورا نمیدونم خونده پروسه نبرو وارده شونه چون همیشه من میخوام که همین سه روز بعد یوجه باتلی ریکل نویک با باتل مونیم دلش رو قطعا ما برای هم گفتستم که مقصد اگر تا آخری اکتبر نشه ما باتل دارم در لیگ لند اینجا تیاری ما دیدستم باز ما بزار شدم و دیگر رو در تکس نویستم نمیگم اکر نه نمیگم ما آخری بچه هم که دیگر رو در تکس نویستم نمیگم اکر نه تو رو سواچ نه ها تو اگه جنگ نشی فاویک در چی در بعد لیقت صدا میگه که سنی صدا میگه که تو بگو میگه کدام رپر بلوگر رو رسیدگی میگه نیرو رگو من سه بار گفتم دلش کراچی ما اونجا بلوگر رو گفتم که نه آدمایی که در چیوا منم ورا اکا کی یعنی در چی بود میخونم دیگه شاونم ورا کراچی نمیدونم نمیدونم میخیزن یکی چی میشم پاپولار میشم اونم ودا هر کار میکنن نه مقصد بسیاری آدمی هست که نه غریبی میرون یکی بسیارش بلاگر میشون بعد لیکی میای ریکل نویک میای ماشو ریکل داشت کنیم چی تمام بیا با تو جدا سپر نگفته با همونجا با میکروفون برو بگو که مقصد ویزه با مخلصاشون در ویزفتی میشه آقا که تمام ما 100% در روز 10 اکتبر ساعت 4 نیست با بگه ها را ساعت 4 5 هم خریده کدامی که قبول کردن یای اینستاگرام یا که علی جان هم جای آوا اینستاگرام خلفشکتون میرزای لکه میرزا شو اینستاگرام ما دام نایسیم فراتون اینستاگرامی دلر دام نایسیم من جمع برویا مقصد دروی قطعی اکا چخ کنین کدامی که قبول کردن یای بله بیا شکی مرا بگین سرازا باتل تشکیل کرد تو بعد مدت کوتاه میتونی اکا برای کی نوجه بعد 16 روز مونده فهمید ما گفتستم که بیزار شدم و دیگه رو دفعه تمام شدت میکنیم داره شورا سپرنیکوشه که یکون کس قبول کنه تشکیلش میکنیم انشالله ما داره شورا 100% میتونم برواردهی دو داره و قطعیت مسئولیت میکنیم تشکیلش میکنیم میبرویم آباد باشه تو وقتا احتیاط کنه خیر